Payku sare ngal payngal labangal nantungal inde payngal ngal nanda ede ya payle la salmina on fow lando si tawi hidon e jam nokku kala ka wondon e ka jodordon e o saydo sabuna mi nana yobbe na payku sare ari meden yiduma fiyo ngani lang eske dun sanji goddum en ko mi andi tundo kala ko mi wadi hidon der ton hidon darude inko irabudu ko ya chinois oyi famude mimi da gigol mo mimi halni non du nebi depuis longtemps on va averti donc haray ko andi golon taw ko fewndi ka sare men lagine ayno andir don non ko ma jama humpite ko fewndi kon haray président de la république kon webitani en yewtere son excellence général Mamadi Doumbouya kawandin tinni FDP ji fewndi di ka réseaux sociaux FDP ji be yimbe yennaybe yimbe monanibe yimbe marbe hen yimbe be Allah kati yimbe be andanda hore ma kanyu hino monani to yimbe asika yara sibe yidima hare dum be dante goddum ma sibe anyima dum be dante goddum nous on s'en fout de ça hare kon woni ko président on holli o andintinni taw imo weltani jama la Guinée on jeunesse Guinée on fou watti don ko fiidi réseaux sociaux ji waray gollitirendi ko nafata leydi men din kon ara wana ko bonnata leydi din kon wara wana gettugol propose ethnocentrisme innugol kanyum ko menen woni fulbe ben ko menen woni maninkabe ben ko menen woni soso ben mi hala nayon goto windata do ko nene mu ngala ma bembu ngala tawno nene ma bem mala no dun don ara no antigi ay banoka donc min nayo wasere nedi dum wana ko jettante passeport borre nedi wana ko jangante l'école ayno alla wadi ko yinkoy katakoy yinkoy hudakoy yinkoy aduna yinkoy ha yinkoy hebo menen en fotata oyi menen meden buri on di fap buri on barki buri on wonde ko buubi buri andugol menen meden batti laamu go wonon do woddi laamu ngum stay ko dum mettio stay do wala nakio winde signo men tewi imbe hakkabe onon ko yimbe jokku on tum yinkoy ko yandanda hore ma hawti tata abandi tata ana bitata buttinta laame tak laamo tak jabata kadi yadude laami be dunno gasa pasikude jama on jonno sokki juude mon sikude yimbe ben no sokki juude mon joni jama on haja kay mon yinkoy sakkiti koy yinkoy huda koy e ala yinkoy koy yidaka yinkoy ko yandanda hore ma jama on bezonake mon bare ko andi gollon sibbe yibbe président Mamadi Doumbouya ko yurmetedo fala do sukabe Guinée ben finu ka hore be fama kadi hara warabe danor gitetum parce que don andi buyno do no monani en be sikkuno se yayi ka GMD hara en wattota ko cionci labudi be sikkuno se yayi ka GMD en wona e sabu gagno awanini dun no mejje mabbe wa bulorde hino tourna ton menen si gagno présenter ke yeso amen men andina e mo gasata e take menen gagno dum ko yo men helu sokka juude mum andi e anieji bondi ko alla mijani no on kon on hetti ton parce que onon ko mijino do ye be do kadi be gayni dama on fami donc ko andi gollon piji din wonti piji keldudi hare jama be yembere mali yimbe wada be banki don salmina yembere mali jubbe no rawni kono be rabbidi o yitem butore den do fi en fofu e gagnobe wonbe landarde ga yo Allah sokku nyaaba e gite monde ko ente ko ngaplo calendar lanta yidala je te déteste en ce moment là calendar do lanta yidala mi yarla nakima fala ya potto kapazan ya depodato parce que ça ndari la nga yidala ntungara c'est-à-dire tu n'es pas digne fils arena woni ankwa arena bi do bemma calendar la nini o lerdo 20h06 heure de l'Afrique calendar lanta yidala je te déteste haray ko abbe nata hella lela hella je do pucine ba fi odano donc ara dum ko teddungal le mom mimmi sokka juude fi o yidala est ce que dum no sansi goddum yan no adi la nyamugol kano adi la walagol dum no hadi wargol video jandi 100 000 vues dum no hadi video jandi wadde 50 000 vues
Mimi hala nino mimi sokka juude giggol mon puucintinne to ɓe yiɗu ɗomba ɓe yiɗan ɗomba ɓe falana ɗomba foppu min no fotana lan min mi falaka giggol mon ce soit clair mene wana leñolanini men ko lagine c'est lagine qui nous intéresse ko lagine mapini men wana ko jottoɗon ɗo ñiñirre he haala mo nokku humaki menen men dimbi on men awti on e piiji mon ɗin min indi ko jokkuno ɗon konko fenande wayyo lele haray ko andi gollo ko marɗa jawdi o ko ma maya hay autre proclamino woɓɓe autre proclamino ɗo tan Alpha Condé ɓe inni o kamɓe ko kamɓe woni chef de file de l'opposition ande a jara araniɓe e ndaari en tawi bonki moƴƴa yo Allah dande en bonki yo Allah dande yimɓe bomɓe ɓe yimɓe ñanneɓe yimɓe siitageɓe yimɓe waddidirayɓe yimɓe naɓa artira en yinkoye escoro hoy yinkoye naafigi hoy o blogueur opposant Allah soofini ɗum Allah soofini kala wonande opposition joni noon mi haalanno yewtere ñande goo min niyo gaño beppay awa ko ɗon fewndi gaño beppayle ɗum kadi c'est clair Konakiri haray gonga e fenande seedi en aray noon joni e toɓɓe wonde ɗen le plus important kilandesten beppidama hakkundeji jama o fenugol e ore gouvernement lagino marsatama en tun andi gollon nini ay ɓen no moni ɓe wawi yarde ndiyan si ɓe mari yaru ndiyan an arde natugol e paqueji maɓɓe ɗin yo waɗɗen fof prépare liiteji ndiyan joɗɗina lan arde natugol e programme o mi wursu warsunno ha hande kadi mi wonata ka welata menen min yennata goɗɗo kono si min ƴetti dossier ma on min wallini quand on prend ton dossier là quand on met ça à la place publique antiga yay tu ganda c'est ton courrier minen arde min mingol tertela jeejugol pay ko sare vraiment on min taw jeeja min darino mi tawi ko naafigi on yiɗa hay gooto onon ko ngeskoroji ɗi adna on huli onon ko yimɓe ɓe anndanɗo hoore mon on yiɗa hay gooto ko intérêt mon yiɗuɗon min jiiɓa yo va vous mélanger va mélanger votre courrier va vous envoyer à la tribunal haray yewtere attinde nden taw en salminayi hoore jonka kiriyef ɗum ko Alphonse Sarlu White mi haalanno gaño beppay Alphonse Sarlu White waɗi hito hande ayɗon andi Alphonse Sarlu White il maîtrise le système il connaît comment le travail de justice fonctionne haray o ƴetti yewtere Alphonse Sarlu White giɗo Allah jatigi nelaɗo Alphonse Sarlu White sino falama wolande ɗum hay sika hombo tigi de o wolante ɗum laaɓa poy haray Alphonse Sarlu White président kiriyefon o ƴetti yewtere o tongani woɓɓe yaltugol leydi ndin wayayo nene gaño beppay ka pays o holli ɓe hooreɓe ka daaf wo gooto e maɓɓe yaltata leydi ndin andi mimi meeɗi o wolande laamu samakala ala laamu hun tosokun ala laamu wana keri dey laamu wana bitiki laamu wana magasin hande ay wonɗa DG jo andu no woɗi ka hikkiɗa annon na directeur na DG na chef secteur na chef quartier na chef canton na hoorejo hay ka village mon hay groupe WhatsApp na hoorejo hay groupe WhatsApp goɗɗo heɗota ko vocal ma Allah yimɓe huɗaɓe yimɓe ɓe jentaka yimɓe ɓe nananaka yinkoye ha yinkoye heɓo haray Alphonse Sarlu White waɗi ko ƴetti yewtere o holli dey dekkuɓe jawle ɗen tuutay Alphonse Sarlu White taƴini reedu jama o fewɗo ɗoni puucuru no nangi directeur ɓe buy buyno landi to min kay de kon ɗum mi détourni anda ɗaɓɓugol fiyo yimɓe weltano ɗum kelɗa an iɗa haɓɓiti tun ko ma naafigi weltano ma an iɗa haɓɓiti tun ko ma président o anda iɗa gollude ara wana birdi laaɓante joni noon si a ƴettuto mbuuɗi on ton jonnuɗa ɓe duwa ka ñamude ñaami haray haaju ma boni eppi haray a yahi Alphonse Sarlu White o yarlotako o yafotako o accanta kadi hay wotoru haray e nder muɗum kanko Alphonse Sarlu White
o holli hattetake ɗon tum wo hara hino ton ministre ɓe buyi itti 2010 ɓenno dekkude buuɗi ha ka fewndi ɗo wo ɓen kadi haray dey mo jogiti dossier ji maɓɓe ɗum kadi ko ma weɓite menen en Alphonse Sarlu wayte menen men ala ko bona haray non opposition Guinée on ɓe wonnoɓe hooreji parti ñaami jawle ha pucciti ñaami ha way wa ɓungi ñaami mbuuɗi ha woni kadi sabu yimɓe ɓe wara ɓe tawa men ka peyi salla jaɓi kamɓe lagine ɓe ndaara de e vidéo ma ɓe ndaara e téléphone ma ɓe heɗo e radio teppere maɓɓe lagine pansanka leydi ɓe hewta e maison central par ce que jawle lagine ɗen kala ñaamuɗo président Doumbouya ni on tigi tuutay ko ɗum innete les biens, c'est-à-dire les biens de l'État, personne ne touche. Ça même tout à la prison. Alors non, donc quand il fait en arte et top, en andine jama un président o yida bruit. Gi halulawi birdi président on tawaka idum. Ben o blogger ko yennata ko bakkidam. Kala blogger wonno do yennude. Hadama haron kama jabali sansude. Watti hoore mum men wolta français minen ko yimɓe amen ɓe men woni wolande faami mi yiɗa bruit haray o holli yennidiro ngon ka numérique ɗum ko Facebook e TikTok o ɓen ɓe gaynali daro ɗo yenna lanɗo on ninama ni lanɗo on wiyama o waɗama mi haala nino on ko feƴƴi kon 2020 ɗum feƴƴata 2026 ɗum ɗon siɗa faala hara ko ange Donald Trump jindidata min ni gasata eɓɓetaake sa waɗi ɓe tippa e ma ɗum ɗon no anini o yinkoyno jooɗi Marok ɗo no fena yinkoyno fempi Marok ɗo ronko no lumbira ronko no artira fenande ko jandi o ɓe ƴetta ɓe tegidira feere mon bonɗo haray ɓe holli o ɓe ƴettay feere fiiɓe yimɓe addoɓe esprit hen wola ko ala e laawi mum naata e fenugol waddindira waɗa sabu ha yimɓe haɓa inscriva henji wara ɓe mari haaju e ɓen ɗo moƴƴa noon wona on société mon ɗon meɗen mari haaju e mon ɓe récupéray o haray noon o yi joni influenceur buy retirike ka buy joni buy ko woni innude accen ka Allah nani on gandi ngulambu ɗo e nangima haray famille ma on foya mi yiɗo ndeñande blogger jo no fesa andi goɗɗo no fesa hara gondi ɗi yaltani innugol ye pay ko sare nandi ko faala menen depuis men taga men accita menen meɗen andi ko men faala menen min mbiɗo andi kon faala dey min naami entere faami min naami entere min si fi lagine no wowlede ko ma pay ko sare présente min daare kala wonɗo ɓaawa on tigi anday ko faala anday kon to fokkutuɗa e kon to wonɗa yahude min nani ɓe inna ɗo wosa wolani ɗo opposition ha ɓe warima ma ha ɓe nangima haray a perdi a jokki doguɗo et puis ko dogiti gon fof hay sanfaran o hokkama hay sanfara a nawnata ɗo o sodanama hay comprimé a anata ɗo ha ana ɓe yoɓanama location a tampata ɗo ha tampa ɓeyna kari wakkileni ke men nan yomin woni reconnaissant envers la personne a yiyata jokkuɓe ndara tawa yadinoɓe ronku a tawa yadinoɓe ronku mo inni sogga e mayge on tigi geray to arta tawta men menen ka GMD fuɗɗino yo yewtere min ni o blogger ko janga ala porose yawgol ɗo hocco e laawi daro e ponji e innugol yimɓe ɓen président Doumbouya ɗum lanni c'est fini on n'est plus en campagne 7 ans on ɗo ko Allah walla siɗa lagine ɗa andi ka communiquant hara ɗa andi koye honɗu wonɗa communiqué sa naati ko ala e programme ma hara yay prison sa yenni ɗo goɗɗo sabu président on ne laama ɗum sa naati a wowli dossier mo concernama a yahay justifiyoɗa ɗum rewa page Facebook ma TikTok déjà on nani
ko justice on holli ko wo sa ƴetti vidéo a partage ka page ma woni si ko fo compte woni si na fo iɓe wawi andude wo à travers ARPT on à travers numéro téléphone ma on à travers piiji maɗin ko ɗum waɗi mi inni on ɗo lagine ɗo hanjari buyno winditiɗo communicant min nalna on communicant en kono laaɓay non woni ko ɗo nanata joni ɓe hinna fulɓe ɓe yiɗaka ko fenande fus beppale awa ko ɗon non darodirante argol ɗo victimise o yi président on wallito men président on wallata o nde ko no wallata hoore mon le président c'est le facilitateur ko ɗo non andoto si tawi ɗo mari projet ko ɗo andoto si tawi kono jokkirno ɗon président Mamadi Doumbouya par ce que ɗo hande kadi a yiwgol président on ko probléme blogueur jo président on sina hala hayni mo himo feƴƴa ngaɗay ngas par ce que ngi haala wi saf sarano hara hay nokku hikkaki e préfecture mum e district mum hara hay nokku ala ka hikkiɗa sina sojugol he jeeɗa district tawa inde ma woltake ton jeeɗa e préfecture tawa goɗɗo anda hiɗa ton ɗum no fo e ndar en tawi hino hersini haray ko andingol on haajuji ɗin no fokkiti haray président meɗen on général Mamadi Doumbouya ay ɗon andi pay ko sare si jokki fi goɗɗo ko ma jama on anda fi makko haray général Mamadi Doumbouya holli en andintin e fi o article mo ɓe windani en ɗo ka page maɓɓe e ala ni ayɓe no moni hiɓe disqualifie ka programme ji maɓɓe ayɓe ronku deserude ko mi ari kon ɗo ko désignugol kako on no mi anda comment même on parle ça en français bon eyno ɗo o yi président on o yewti par ce que kanko ko président suka andi heɓugol lanɗo siga ɗum ko yeɗede e hino page président o jama o yaw ndara faami hino page président o ndare ɗo moƴƴa hino o yi président e ala e no oɗo kan kadi ko maƴugol tun no dalan quoi o attends je te rappelle faami hino page président o ɗo wana présidence de la république ko ɗum ɗo woni page président Mamadi Doumbouya o no windi président Mamadi Doumbouya certifié o yi ino wana ko inventa wana ko créa wana ko na ko ƴetta inna ko force ko président de la république on notre papa windanel ka commentaire vive président Mamadi Doumbouya s'il y a des gens qui aiment notre président bâtisseur qui aime Mamadi Doumbouya mettez vive président Mamadi Doumbouya au commentaire s'il vous plaît pour l'amour de Dieu et Allah les sauveurs les lions noirs écrivez vive président Mamadi Doumbouya on va passer sur autre chose l'homme qui n'a pas peur l'homme qui n'a jamais détruit l'homme qui n'a jamais menti à sa nation. Voilà sa page. Voilà ici. Regardez. Très bien. Allez suivre. Oui. Il a souti. Président Mamadi Doumbouya. Il n'a lieu de yidudu. Kanko. O hajaka e giggol nafigi. Merci beaucoup. Hey, holle jama on enen e président Mamadi Doumbouya ko hayo to. Voilà, président Doumbouya holli do. O haray o weltanike jama on. O weltanike sukaɓe ɓen. O fi gollirgol ɗi réseaux sociaux ji. O watta en gollir réseaux sociaux on. Fi yennidirgol. Fi aybindirgol. Fi nattirgol leydi men ndi ɓaaw. Woɗum labaka. Donc yewtere président Mamadi Doumbouya o watti ɗo hondu o haray yen golli réseaux sociaux ji ɗin fi hollugol moƴƴere leydi men ndin golle leydi men ndin promotion leydi men ndin yewtugol ko moƴƴi konguɗi moƴƴuɗi hara en yahali e yewtugol e vie privé ji yimɓe hara en wowlali ko wiyete kon c'est-à-dire déstabilisugol hakkunde jama on ay bina critica yennidira woɗum labaka woko ɓuri moƴƴude ko yen yewtu ko kelɗi yewten ko nafata yewten ko anduɗen hoore men wawa joguidirgol société on ko laggine kafuɗen wana en bengoto donc kala faalaɗo jangude article on mi partage mo ka page an ɗo sa naati kadi a windi président Mamadi Doumbouya
ayi kadi article o yaha janga mo to yewtereji labadi awasi Allah okki en siga o lando do ko yo jama on welto lando suka lando andudo ko on jama on foddi mu lando wondo vivude ka millier men lando mananda horema wondo ka esprit sukabe ben ko dum wadi ko enen doa wonugol normal si dum fetti ndare yurmende président Mamadi Doumbouya donc handi o sonnajo do ko mo pita ndare ndare président Mama kanko kala sonnajo mo teddini ndare ko debbo do woni ka CNT fo no andi regardez bien ndare président Mamadi Doumbouya no teddini jama no cet homme là no vraiment sa agni président Mamadi Doumbouya hare ka vrai hudado sa agni président Mamadi Doumbouya ende hitande 2026 hare ka hakkado quoi hare anda ko falada hare ayida lagini hare tine qu'un simple hypocrite c'est-à-dire hare ko contre lagine wonda dari regardez vous-même vous les femmes regardez sa agni odo hare ko no falada lagini c'est-à-dire no wodi yimbe be andanda horema ko cerveau désactivé regardez-moi ça voyez-vous bien lando tawdo no marani kala mo yi giggol no marani on tigi santé man no marani on tigi ko innete kon n'est-ce pas giggol tagado nafi ko mi woni lando woni mido innini wobbe gondare tarane do hore mo ayata afrique fop lando no wada sigado min depuis mi manditi hore ha hande mi yali lando wondo ombre wawdo ni dare do buye mon no andi do ay babe mo jabata hawton ko wonduma e bemma ko banto ala giggol hebede afrique do kadi yara fino ha dum moƴƴa hebugol mawbe dictateur be mawbe be andanda hore ma sonkana ay nyaari sonkana ay bewa na fi taga hey wonde o hebugol o bibbe mawlita dum banna andina jama o l'amour existe c'est très important wobbe do no family no nyaadi buri perde ay nyaadu do bura perde do mawdo perde do no nyaadi perde do si fuddi ke wolde do ko ya fanko buye mondo hande bali banditede wayra banditede ko muynayno tata premier ennemi ma on ko galle ko bemma janda seeda tunga woni bandi joni kala ka piji di nyamete ko toyete da joni anako tako a wonti bandiru a yaado tako donc dum do holli mo kala na duwa bandutude gido mu sofina bisu mawlana mo horende o yika c'est très important mo kala ko yo bandu gido mum mola mo banna mo andi say leede porto yurmende no ton mayi leede arabu de yurmende no ton kambe si be yisi do mabbe be jabbato mo be banna mo kono non mena me wata dey jabbondirgol e yimbe luubube dum kadi kelda jama on kona kiri do buy lototako na wattagol concidi woni haaju tagado kanyum kadi ta jabwogol wasiku liri anka hakunde jamaada ukko yimbe ben cikuli ma sinsila dum kadi fota et puis sandi al no simi woli wadobe dum be mono harale be andi ko gonga gorko si ura harade no wasiku liri dum kadi moƴƴa ara tunga bitoda kadi ko ma ƴetta ndi luri don jawna jama on menen parfait jamen di wana $10,000 de menen parfait jamen din sidi dudi ha ara dum ko kado ko $1,000 kono menen au moins se battondiri atawa ça sent bon kono dum no satti de hino satti jabbondirgol e mo loto tako mema tandia no waitungwa no waitung wobbe kadi hara no fima cigarette hara be gosotako n'est-ce pas be hara kadi wolugol e ma be ngada kadi sekko ko ha sa hala yeso goddo naya ututu sekko ko ha et puis on fina ono on darata no yimbe be wolirta non an ara jetta ngi kundigima de mon cornude c'est pas bon les jiwele kadi
periko yontere me matasi na andi yankoya masa se undi yang waya yonene epi mi uli yo epi do gulbiri goje den ka der boîte de nuit jara be itti periki jidi ngibe hibbadi ndiyam ibe fidda aya ifo be nyiri wulndi dum kadi kelda ye la hawla wala quwwata illa billah mi wala ko mi fenata min mi fenata de mi inventata fus kono kala ko mi yiri gite ande mi seedi mi wolata ko yimbe wolta min mi wolta hala nani ko mi yiri gite ande ko si mi yiri hunde gite ande min mi hola de mi fenata non min na taka di ko ka kono non haremo kala non andi ko wadi konka ko dossier labdo paya de te wekite mawdo andi kona kiri do ko kona kiri yata perik no lubindire anga ogorejo ma si tay hore den no selli e si sella anda si tay no mari mentalité hore den no keldi ma kelda goddo hippo perikiru jemma fo e wuttugol sisa nyalor ma ƴetta ndunna ba ka biro ara da sammini ndu ndiyam ta goto luɓama periki jaɓa parce que anda si hore on tigi nden ala ten ɓe hirira perikiru ndun ka boîte an yaha o golle on ƴetta ndun ɗon perikiru ñallira ndu ka biro golle ɗe yara on no perik on fawtatako la ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam amɓene naalima kona kiri ɗoya invite juɓɓen e restaurant ɗo ko andirta tawi ɓe waɗi pere ñamugol ko ɗoya ɓe arara ɓe landike addition sofina kona kiri ɗo peti a jokkata en ɗan sa gayna e haaju yoɓe koole o ticket tine pas anti kona kiri si ɓe kooli ticket ɗo ɓe innima tine pas anti ando harayɗa évolude yaati et puis kona kiri mi anda si komin tum mari on problème joni kala gorko mo ɓe yiɓe na mon KPC kono woni ɗum joni sa rewa ɗo nokko goto ɓe na mon KPC kono KPC watta parce que ndeñande mi jooɗi no mi fakkiti huɓɓingol to mi jooɗi nder ton ha min ko on ɗum woni mon KPC inole mi wata yadde mi tippo mi landito kono ɓe yeygol ko ɗumen mon KPC mbaɗa fa ko ɗum woni ɗum ay min mi nantande haalare maɓɓe répondez à la question on passe aux étapes suivantes kono woni mon KPC ay joni lagine mi anda ko fiyonni ɓe innirta ɗum yimɓe ɓe joni ɗo ɓe gorum yukun diaspora ara ɓe waɗanimo e ticket mon KPC mi anda si comprend pas landi kami ronki momi landi ono mosude feƴƴa min layna KPC min nete inde ande na mon KPC kono waɗi koye joyi kono hakkiri hande men na yimɓe ɓe ɓeyeɗo tun gorko yotal ɓeyna mon KPC mbaɗa famine kono waɗi ɗum c'est quoi ça exactement c'est quoi mon KPC gaño lella menen on gerdayamen ha sa ari ɗo abomi ittama ɗo nan ala te suspendi de ma page menen ko sigama yimɓe président on accumi suspendama taw bannir de votre utilisation comment je vais la lever même ici photo yo 15 minutes taw ki an hakkille maɗen sella ala fami donc min yimɓe feetuɓe ɓe gartaka pasanɗo min so tawi ngandi ma ndi jooɗaki so tawi ɗa mari hen par ce que min mi ñamanaɗo hay goto e mon hay goto e mon min hay goto e mon mi ñawlaki ɗo mi sikka kadi koye ben goto min si tawi ɗa nervi ndaru ko naɓira min na en sina na en copain na en copine min kala mo nani ɗola yo darno guedda en ñawlodira mi duwa kama duwa kala so tawi komi yiɗi comme président Mamadi Doumbouya ɗum welalima va te faire foutre va ailleurs tandaran mi haja kay ko faalaɗa min mi haalani on kala mo faalaka Doumbouya mi faalaka mo kala mo yiɗa président Mamadi Doumbouya ta ɗaɓɓu ay weldiyagal an
parce que mi falaka gorejo min adna lan fo ko mi anyi ko hebugol gorejo mi falaka gore mi falaka fus mi ala gorejo je m'en fous min ko business stay de mardi programme on travaille dans le programme si c'est fini jokula wala mi de jokila wala min mi ala groupe haccu ngala inugol lui c'est mon ami mi ayo benara ukoya ina mon frère non moi je suis pas votre frère de donc ay wana to nintinare parce que ko ya la banjama on hada sibe yima be ande ko won be woland. Moi j'ai pas des amis, j'ai pas de frères. Nous non à l'anderton parce que yimbe be pas penale ça nati konaki ya ayalti ay ba le problème ando ala groupe nyande wadda groupe mbaaw mawo ko der don tawbe jettata penale dem be medja e ma faut pas chercher des amis parce que c'est les amis même qui se transforment des ennemis. Si tu as dans Marie Prose, mon frère d'ailleurs, du Golang et pas comme ça, vous le faites, ça passe. Aïe, minga d'ami au comme tout. Terre à terre. Soka jude. Ming tu m'as d'ami, je suis en forme. Gore, mi aja kaido. Ni, ko wel tu de wo se ngalda business jokula wala mi de jokila wala. Ko kafu den ko lagine. Kadi mi fellito min ni kala mo yida président Mamadi Doumbouya mi yida ma. À ce moment-là, tous les jours, tu retiens ça dans ta tête. Ah, je connais les gars, toi, ni. Ça n'y a pas que le président Mamadi Doumbouya pas que ça refait comme. Mais à Jaka, il me soude rakat. Donc, mais il y a là, car si le président Noël, ton président Mamadi Doumbouya, tu as vu ton faux photo de Mako. Min donc, kala mo fala kanande, donc, mi volante dunde. Ça, c'est clair. On mettiti la ngono au groupe mon yimbe be fina fama yimbe be anda ko fala mi président Mamadi Doumbouya ko wadani lan ko donno yoni mi yok no yonani lan je m'en fous le reste là en geray en lapay ka di vrai en gerde ka peido menen si don wasinedi ma si don wuji fonde tenkore sisa vous allez nous trouver au pays l'autre yo ngala bon. Quand on vous prend là, on va vous nettoyer propre. Ah, je vous informe que la discipline, faut ma respecter de Kalei Dimeng. Andari be siku de lamungu ko sama kala. Siku de ko pagay ko wowi kon. Lanto lami do lagine do wada do serré. Nous déstabiliserons. Avec président Mamadi Doumbouya, ça ne marche pas. Kala wado do serré. Il n'y a d'artagol pouvoir à mengo. Tu vas nous voir. Elle a du namo no mana. Fala en forme de yinde aron kon. Ko nyande kala non tipu da la Guinée. Taïwana état d'esprit développement lendi njokuda. A photo to kali ba fauti don. Ino nyande go mawbe go no feta. Hotel Terobido. Ah nyande Mamadi Doumbouya indi ko candidat. Ko bimbi de nyande o andata. Mi yalti minni on ki kalajo. Menen ki kalajo la mota ko men lagine. Menen ki kalajo la ma ki ledi amendi. Few dun yon tigi wuttu ngo ango tufo. Dun no sida fala hara ko nge bernan kusneriata. Sida fala hara ko bawo makoro walto da fina nous on s'en fout de ça. Ka paye men lagine. Ça fait ini 60 ans la mota ko. Dun wuttu ngo ango tufo menen ki kalajo sironki ka julirde. Ndara no maira menen lady amendin ko suka la moto suka ndari wano président Mamadi Doumbouya o yade kala ko falda il est toujours en forme il est jeune il est en forme hande ndare lawi ko na accéléré de la Guinée pour la Guinée on no satiri ni hay bato ala ko costa tellement que activité ji no leydi ndi in koy no jodi do parce que an wa hida yetta jallo ma ba ko menen ngadu malamu goddo formi do mouvement ko re jonta men nangat naba men fowtine sa yenni lando on kadi procureur on nangi naba fowtine don tunguloto onon na on julbe na on keretiyembe ko huloto wo ko bonanta on ko ay to do ngandi menen ngula mu do sa dekoni men adate c'est-à-dire men nada hula bu bay programme on do do respectigo neti awala tuninde Mamadi Doumbouya rawe ataneme parce que be andi paga yo ngo jabata ngi sardu mardu yi penale
golɗo groupe uji har Conakry ɗo kala julirde nde yawɗa waɗanen opposition on torunde Allah hay continue o nini yaye jumaje ɗen fait alentour de la mosquée de Conakry joni puydan ala ko ɗo ɓe salmin ananata man kala jikari sadaka no ton joni ɗum lanni ay maaro joni heɓuɗo wono duufude fof no ñamude ha haraka mum hari Conakry jama on yaayi Dennabo jama on yaayi Peera ɗum acci joni lagine ɗo sa waɗi Dennabo a suɓa yaroɓe jama on ala tan Alpha Condé hari jumare kala ko yaw goɗɗo may ñaame sadaka ka kaari jama on no weela hari tewu eno hari Dennabo ɗo a yiya yimɓe ɓe hayɓe anda Dennabo jon ɗum acci jon dare Conakry mo kala e laawol mum mo kala no darde no wuurira Conakry jama fuɗɗike faamude andi fenande wurnata ka laamu CNRD ɗo andi joni o ñallugol puyɗugol ɗum gasata eɓɓetake mona lanni avec GMD la pagayala argol ɗo joɗo ñallal fou e hoore kurum karurde sikka ɗum wuuran joni c'est terminé lanni joni mo kala no faala évoluugol mo kala no faala wongol dalle norme hari kadi buyi mi yay ɗo buyi no inna pay ko saare walle men menen kadi min arta lagine awa ɓen noon ko yurmatanmi kon ɓen ko kirɗatanmi kon komi wallata on artol lagine komi woni bemmon onon e menen kombo ɓuri yawde ka woɗɗi komi wallatama arta ka jeeɗa ɗon ka nene ma e bemma donc ti en enfant adoptif simi yi goɗɗo no inna minen kadi walle men intégre ka GMD ala yimɓe fenoɓe iwruno leyɗe Porto iwri Amérique ari ɗo yi woɓe ari apportangol lando on soutien ala si poitiri yani soutien gaynata probléme ɗum o a gera yaronka gasata few wawata wonde menen men kala goto artugol ka mum si tawi ɗa andi ko lagine jeeɗa goto wallatama no artiraka ma ɗa andi ka ma ɗa andi ka bemma ɗa andi ka nene ma ɗa andi ka leydi ma komin wallu men intégra ka gouvernement min komi ministre ko ministre jo ko fiyon ɗum fawan toon penale e hoore c'est à dire on haɓɓitoto goɗɗo waɗan o ko waɗanali e hoore makko. C'est ça qui me fait mal dans votre stratégie. C'est-à-dire, vous, votre esprit, c'est de profiter. Qu'on n'a pas profite. On profite. Vous profitez sur qui? Ye wallu men menen kadi men intégre ka ɗo ñamude jawle. Ye ni ɗo ñamude jawle. Ɗon doginde otoje jami. Est ce que ɗen otoje ɗe meɗen jogiti? Est ce que ɗo reeni ko windi ko yeeso majje? Ɗo reeni ko auto service men jogiti? Kasi ɗo yide men feƴƴude o wiyata ko windi ko yeeso otoje ɗe. Mi anda ko jawɗu ɗo. Mi anda ko fetere e miile honɗum naati e mo billahi wallahi tallahi. Fala artude ka pays wono wawi artude. Fala ni mi haallan woɓɓe no wiwde Canada ara Conakry ya ha e préfecture ji ina no faala wonde maire no faala wonde préfet no faala wonde sous préfet no faala wonde directeur no faala wonde ɗum e ɗum ko menen wawi ɗum mo kala ara e golla ha siɗa mari jawdi finance GMD ɓe jooɗi croise bras sa inniɗa faala wonde hunde ɓenna yaw yeyida yimɓe ma ɓen non président Doumbouya qu'elle était donne longue vie kanko c'est-à-dire voilà quelqu'un qui ne triche pas. Exemple, ça a le président Doumbouya, il faut aller à un maire, nokkel kari. Oh, non, ok, il n'y a pas de problème. Yaw yi dayi, mais là, on da, ben yauto. Skandu no ay fu ya wada ton, ay go to anda maton. N'em pénal l'année, c'est fini. C'est-à-dire, tu ne peux plus venir diriger la Guinée dans la propagande. Argoltingina, nous on s'en fout de ça. Faut faire. Va faire, tu vas voir ce qui va passer. Mi do bui ay be landa ma be wonno no duirano wo be be créer candidat indépendant. O kambe ko be candidat indépendant. Kambe be bâti ça y. Il n'y a pas de souci.
On est candidat indépendant ko gonga mon ande to joni si don yida la bay poy ka district ji mon ka préfecture ji mon stay don yida tayna halatum tayna halatum na birdire tum wana mono mana famine la bana yon poy et puis vous allez voir avec vos propres yeux arbe no warani men do seri hum susta men mina de futa do susta ye mi fala kala mo den men tutti ni on dum jon siko pita jeeda siko labe siko kankan siko zere kore ya ngore ma andi nyande gore mi wanno do yewtere men ni mo kala yo hotu kamum preparo fi lama gol kamum ni no janga tan tewto di ngalaji makko son tewti ke mo are yo bonni hare konko waddon don c'est pas normal awa jon non landa do est-ce que ka résident jo mamu ka résident jo pita ka résident jo labe ka résident jo telimile ben ni wonde sino yewtede ko ma faamo ndire jon non hewti wonu gol maire tawata city n'est pas résident awata wonu gol maire et district akon no way bay ko sare alerte pijere didin min son jokki de janni mo ande no yarta non président Mamadi Doumbouya so lami ke do 14 ans stay ko pay ko sare woni le plus influent waaw arda gol leydi ndi ko pay ko sare jokkete président Mamadi Doumbouya jonnay si tay non andin diplôme ji madi marda tawi parce que menen mi la way créer de goddo créama c'est-à-dire mi wada adna l'enfant andama et la Guinée je suis capable de le faire. Je te crée. Je mets des contenus derrière toi. Parce que ça va du contenu ha uri 20 millions de personnes on est dans moins d'une semaine, mais moins de 28 jours, andon don ara jamon andi aja ko kari mo kari ni. Moi je suis capable de le faire. Kono on don jori ka état d'esprit mo ayon ala état d'esprit de partage. On kala ku ngebu don ko on tum. Ah c'est moi. Anda don gasata. Wata marchir de nom, ça peut pas bouger comme ça. Il faut que ça soit, c'est-à-dire, ma bon état d'esprit. Mais ala nion, lorsque Bassirou Diomaye Diakhar fait jetti la mungundo, faut you ko fait ikon Dakardo. Tu vois, président Mamadi Doumbouya, lorsque ko jetti kon la mungun, o jettu no kadika o jogiti don commandement, o jonni di mojo makko. Tu vois, mimi force tayo goto ndara. Kono video jandi moins 24 heures. Atawa wonno be kasera ben fo nati ndari ha ndare live ji didi mi wadi do dinde balde do didi ya ndara ko jelo ndari. Parce que jamao otolangi be andi ko mi wolta ko mi nala birdi. Min ko mi wani blogger jo natu do lagine tu yide président on parce que mandi min Kongol la wana Kongol mono mana. Min na ko yala o mo ngala fenande oyi. Hala ko yala ko hikki. Nous on met pas notre intérêt devant. C'est-à-dire, c'est l'intérêt de la nation que nous devons intéresser. Que fio diamant femme, mais ala ni on do heki anki nini. Hari min objectif en premier combat à mon mito à meludéon. Que on ne pour le foot da irta la Guinée au danda tanki au bon nahara au waretaki. C'était mon premier projet. Mini mi mela idundonge ngurdangang. Hara élection wat ay la Guinée. Pour le foot, ya vota artara waraka. Mais si mi don inna do ko lamu maninkani, haray on peppo. Alamu maninkani di. Premier ministre on ko pullo. Ministre de la sécurité on ko pullo. Ministre de l'environnement on ko pullo. Caisse nationale ko pullo. Usito. Ko fi enen futa en foti en haldi wata en wikito lamu. On ander no wodi yimbe yahobe na président on ko fulbe be woni aybe mabe ko fa kambe fa la bonu de la mu mango bengi ne watane yila nani ndare ngenen kadi konno yarata jonno yarde no mo iri ndare non joni depuis fulbe ben acca njaggede konno opposition on way parce que na leñol piwdanta pays de ko lagine fop hawti tata ina me faala ka kari o yaha
kono ko yinko seeda yimmoto ɗo ɓe wona sabu yimɓe men ware woɓɓe waɗe handicapé ça faisait mal o andi ko fiyon ɗum ɓe faala yo gañu men ko parce que ɓe andi menen men bonni marché maɓɓe o meni ɗen penale ɗe tororton ɗon ɗum lanni joni si ɓe hooli popularité maɓɓe o ɓe yahi ɓe waalo ka hôtel ji ka ɓe wowno waalade ton ɓe yahi ɓe waalo ton joni andi jama on c'était juste un moment de le faire comprendre petit à petit ñande gore mi fotte goɗɗo o min mi waɗi sabu ha fulɓe ɓe gañila min mi ɗaɓɓayo pullo yiɗa min mi ɗaɓɓuyo pullo hoolo ko mi woni mo kon wolande wanda ko ɗum woni gonga min ko ɗum wonno objectif am hande min meeli lagine élection feƴƴi élection kay no arde ni ay goɗɗo no piya ay goɗɗo no wara ay goɗɗo no biriganda ay mais c'est quoi c'est la paix hande ndaren rompoye mum wonno kum bambe to so yi on dans sen image donc hande o yippon on bambe to c'est normal va voir c'est-à-dire piƴi ɗin ça change jama on faminama hani kadi ɓeɗo kadi e nder 2 ans 3 ans haray ɓe ralike et je rappelle un point fort président Mamadi Doumbouya wana gaño men kono noon hay min pay kunsare hande si mi winditike gaño leydi ndin président Mamadi Doumbouya naada e Wula Boubaya ma fi ko men jatigi ma fi meɗen gandidiri ma fi mo yiɗi lam miɗo yiɗimo mi détruisata objectif ji leydi ndin puisque ande meɗen heɗita ko men wowli wo ɗum no tabiti na yen ɗaynidir ñama ha tuta woɓɓe ara e mettaki wonde mi yasilan feƴƴude ni ka oto ɓeyna no pay ko sare a wi la chance koni wallirto leydi mon ndi minen kala oto mo men jogitiɗo ko auto service na auto amen faut que ça soit clair andi ɓe marnoɓe ɗo couverture fenade fo Allah wirtay ɓe il y avait beaucoup de personnes qui ont avait des couvertures faminana on tout va bien abbe tout seeɗa fettay ça va être comme ça weeɓita noon laaɓitana on poyi menen do meɗen ka président Mamadi Doumbouya miɗo jaɓi ɓaawo téléphone manko mi naafiki kono si enen ɗiɗo en fotti a wooli siga kan ñiire ma samay anday na min na mbengumade c'est à dire mi watte lowru saria hara yiwɗa militant jo GMD a respecté ça c'est clair min sa acci ko faalaɗa kon e ko faalaɗa kon fondude a sikki ko ya rewata gasta min se fotti ay ni ko mi nafiki si mi hendikima mi bebinte ami olla miɗo ɓurma bebinama kadi mi naɓa mi sokama e ɓa needi si needi ndi garti mi accitama tu vois c'est ça la vérité c'est-à-dire on n'a pas le temps pour vous on n'a pas le temps perdre là nous on s'en fout de ça hande on wata wonde on darali ko men watta ko e meɗen arde kadi hollugol projet ji janɗuɗi ko tawata président Mamadi Doumbouya woni sabu ɗum waɗi ka leydi men les acquis des MD les acquis c'est-à-dire les projets de Simandou 2040 ko réalisa kon hande la Guinée woni tranquille woni dans la paix hande américain ɓe ɓen no faala arde la Guinée français ɓe no faala arde turc ɓe ɓen no faala arde russe ɓe ɓen no faala arde par ce que ɓe o laamiɗo la Guinée ɗo o yiɗa sama kala de o yiɗa lawi fenade o yiɗa naɓa artira président Mamadi Doumbouya haala kan ɗuuɗa ko golle ɗen ko menen wowlata ko waɗi kon tu vois c'est quelque chose que nous devons retenir taw jaɓo hay goto ara ɗo andi laamu arngu o ko ni ɓe waɗirta ségrégué ɓe pottinay watta en jaɓu ɗum argol ɗo inna on ko mani ka ɓellami on tan waɗu ɗum ko hakkille mon so waɗi ɗum ka état d'esprit mon laamu arngu o ɓe pottinayo dare wanon koye suka hoyi dogo koye yaari Nicaragua ɗo no sonjo iya ɗo yinkoye no naati France ɗo no waaloye dankoye faaɗu koye hay ɓe susta fuytude c'est grave il ose même pas de péter c'est grave haɗa wawi artude ka ma heɓa villa mo 3 chambres salon artie bien ɗo ɗa ɓakki ɗo
et enterré couché. Astaghfirullah to billahi yonno yurbala. Vous n'avez pas on ala ngurda ko dum don hido money. Hido money. Hido hibbi. Hido seitini. On dabba jawdi France do amayo on hebata. Ha mayo. On dabba jawdi Amerique ha mayo on hebata parce que na on américain be. Alla fayta ta ko fala ko wadde jama. Arte ka mon lagine ga gollon. C'est-à-dire say Allah tagi ma wadi ma Guinée ko don arkise ma on doa wonde kon no ngayloto da haylo tum fenande da famina da buri porto hawjugol dum arto ya do harano jogi ledde c'est bizarre, très bizarre. C'est pas vraiment, c'est une honte quoi. Mi ngay yendir tanja tigi tay da nervi Allah wadi yang tout va bien, c'est toi non? Mi ngay yendir ta mi Allah wadi nami ngaddamma ko aristay da seitini a weltade nani aray ko minta matum wata ƴettu téléphone maku ara ndara ka welatama perdina crédit ma perdina énergie ma joɗoɗa kadi heɗoɗa ko welatama aray c'est un peu bizarre et ça fait une honte aray ɗum ɗo wana e civilisation jeeya bon aray nafoore ko wodani hen ko hay ko 1 heure de temps watten ɗo ko atti kon taw ko weltanagol jama on fou andina be tout le monde doit être dans l'esprit, c'est-à-dire jonnidiren juude yurmodiren anditen ko en Guinéen be leydi men di hande développement on fokkiti hala na on do kadi hala maro kala mardo fere yawda ba kaydi yawda ba extrait de naissance yawda ba carte d'identité passeport ko holli konka jibinande leydi la Guinée duubi seeda yeso do onon Guinéen be ala kaydiji habbitibe ko Guinéen satto ya nayo ngaro do innon ye ay be sattinani men hebgol kaydi ko fi men ko fi ko men fulbe non be wisi mango bunji mo kala hocca nyaama sikka ko yidanede kondo wadi min yo yaw dabbon menen beden to meden andi yahe dabbon kaydiji mon din jogodon ko holli konko jibinande leydi la Guinée so wadali dum ha feƴƴoyi do seeda wano o port Moribaya fuddike gollude men wadi aéroport keso men wadi route à péage amen ko men faala kon men gayni c'est-à-dire hay aroyda wiuda ka Guinéen ay siga ngaray no jodi to hara me ngandi ka Guinéen jo me ina me ngandama ara inna ko pay ko sare ni minna minanta ko wolta ko parce que hara na an intéressé men c'est-à-dire ko leydi amen di c'est-à-dire Guinée ara do seeda la Guinée hara jama on dogirana la Guinée wano Angola wana no dogiranede ça soit clair pour vous retenez hara kadi si men nangima ala kaydi lette de men lettata maɗen antigi tu vas dire je te préviens de parce que menen goto arata détruise leydi amen ndi yore fenande goto kadi wurata e tandi territoire amen on hara ala kaydi sa yi hay ka recensement guite mon de ngay couleur on meden jetti imprimante ma on no jetta ko fiya anduna sama kala jokka lawti goy koko mo ma wolande do jettu dum kadi wada sama kala andi mi halan non ko hale 1er janvier 2025 ara fi FDG lanika mi halan non dum yeddu dum mi nokke mahen alla wawa kilignota ngoto ara kilignotora gauche kilignotira droite tada ukay dina fempo d'ici 2028 ayna nyande go pay kun sada no jodi ka getoru mun Sénégal o woliri ni mare o video aro ya do men doginte hala ha fi kaydi ay men ina ya do ay kaydi patima ko adda certificat mariage nene may babema sala ay bata kaydi la Guinée mame wada tarifu wingi tawata wata yobude hala ni made he ala la Guinée buza woni jodo hara ko be ni menen me yay la Guinée be jonnali men kaydi fami pour ça soit clair minna me arata tamano gasa on suma hayi o gol pay kun sara no sattia tawani ni sa ari la Guinée ko ya jetto audience balde tati si ya pay kun sara balde tati
au moment do hara sa yaay pay ko zare taw ko ya lando audience yala andi yet yaay ay binon lady mondi nani inno lagine ko ni koko woni on wolande do ça va venir parce que menen ko dum men woni batanade ko dum men woni pirande hande alhamdulillah rabbil alamin kala pullo wondo lagine himo jabi président Mamadi Doumbouya ko lando gollowo ko lando keldudo ko lando wondo moƴƴinde dum don taw ko bus si don fe'i e lagine hande politique on deeƴi woni tranquille jama on jabi lagine ko ka mabbe lagine hande leƴƴi ɗin c'est-à-dire on andi président Mamadi Doumbouya yawno ka université Lansana Conté de Symphonie mon grand comment ça va o yawno ka université Lansana Conté ka ƴetti langon en ce moment il était colonel o wi on va tuer l'ethnocentrisme c'était l'un de ses projets vous comprenez o wi affaire leñi ɗin en waray ɗum ka leydi ɗo jamma on sikki ko sama kala kono ɗum hino gerdede moƴƴa noon ko yo reten andon ko hunde wonde clair et propre famille hande sukaɓe buy no faala wonde candidat e nokkeli buy kamɓe kadi ɓe andi d'ici e duuɓi areji ɗin ko ma ɓe wakkilo ɓe détermino ɓe anda hihi ko ma ɓe wakkilo hande mo kala koyo wakkilo apporta goɗɗum ka district mum ma ka préfecture mum si tawi yiɗa faala ardagol ara wawa yardade ɗum no fof ko hollugol ɗon lanɗo leydi no faala résident on yo jonne doole tu vois mo kala no andi koko min non ɗo yawɗa on kaydi ƴette ɗum waɗon jalnuri ñande go kadi en fillodiroye ino pay ko sare wolno ɗum naale fiya ndaro fiiɗa yetta bama jallo sikka hara ko ɗum haɗi ɓe jonnama kaydi sa waɗoyi ɗum ɗon haray a lorri hoorema harale meɗen ɗo a woloya tumen na fenay parce que min haalannoma obo gam mani to nde ñalande 16 avril 2026 marumantoɗa o gasa si tawi Allah hokki en gurda en fillodiroyen innen way ɗum ɗo waɗumen sa dare tun hande wano Sénégal ɗo exemple o jama on sonjoto noon fiyeɓugol kaydiji c'est quelque chose de très clair hay résident ɓe goo no wodi ɗo peji Afrique hay jibinɗa ɓiɗɗo ma e hôpital ɓe jonnatama kayde tu vois non c'est quelque chose qui est là qui est franc qui est clair lagine kadi min andino min aray waɗugol séjour kala mo wona gram tantimano dugol yettani kala anduɗo wana résident jo Guinée na a Guinée hara yoɓa e carte séjour hara yoɓa e fiya nato ka leydi amin yalta sa wonay ton kadi a hollay argent déposement objectif ko adduma kon ka leydi amin tout ça on va mettre hara sa naata e laggine fiya wonu tun a yoɓay hara yoɓay ko la poste so tawi noon kan andi so tawi ka nationalité Gambie arale andi ko a Guinée sa naata e to ka leydi amin a yoɓay o espace e abbe seeɗa vous allez comprendre ay goye Mali taw Mali ɓe fuɗɗita aynugol ɗo kamɓe ɓe yaltisi ndiyaw tu vois oro ɗo yurmi Allah jonton hoore mo gitta on ka esprit yimɓe ɗaniɓe yimɓe ɓe fina fama nandi ɗon nongo live ɗo no mi holliri on noon ko 1 heure de temps wate mo waɗugol j'ai d'autres rendez-vous haray mo kala yo ƴettu ko yewta kon ɗo sama kala retene tummandi to ɗon ay miɗo andi on heɗoto ha lanna kala ko yewta ɗo ƴette no to nan si ɗon mari agenda kediyebu prothèse mare o wi ɗon yoori gara ɗon ɓuri keku on wi ɗon yoori gara ɓuri keku goɗɗo wolanta on nanon may en yiidoya yeeso kadi ara jama c'est comme ça continue tous les jours ñande wo e ñande tanke meɗen ɗo mais waɗana on piji wawuji on humputugol ko fewndi kon ka leydi La Guinée nde weltani président meɗen on président Mamadi Doumbouya nande ɗon noon kadi yejjitata ministre de transport on ministre Ousmane Gawal Diallo ɗon andi ko neɗɗo yiɗuɗo siɗɗo mum neɗɗo wakkiliɗo neɗɗo déterminiɗo kadi himo tawa e ko suusini fulɓe ɓen ɓattagol président Mamadi Doumbouya et il s'est sacrifié il s'est donné e ko man ɗon kadi andintine par ce que ɗon andi
c'est pas facile d'être reconnaissant. Ministre Ousmane Gawal a beaucoup soutenu les jeunes. Kono woto jasanta sentere. Hande saari kam yoki mabirundi anjango saari mokari mafuita mono. Mais inna tunko soso e wayno kono fulbe futa ben kayno dulligo. Awada na pullo futa itti hande ha inna nyande go aronki ko koronko da ko wande tanako watta ko. Ara mingon do tema pa. Tant que honorable Paiko Sare, la welta ni ministre Ousmane Gawal. Mi woli mi wola ko neddo moƴƴuɗo ko neddo, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la volonté sa naɓimo kadi ka ɓernde makko nde welti o hollete way ko kanko ni Ousmane Gawal, c'est-à-dire Ousmane Gawal a un vrai peul ko bammone. Ousmane Gawal sinni ala bottere ma wala de il faut que ça soit sûr pour toi. Parce que je vous parle à la connaissance des causes. Oui, na konki kala mona. Wala kan fankai. Pandu nyale. Mai ngembimbi. Merci beaucoup.